Kod domaćina Jelešević Mate koji ženi svoja 2 sina. Svi članovi ove ekipe žele domaćinu, njegovoj familiji, sve najbolje. Sada ćemo polako krenuti ka domaćinovom domu. Evo ovdje vidimo kolonu koja se poredala ispred domaćinove kuće. Idemo da uspaj, ima vam mjesta da sačujemo, da to ne služi. Ljubljaj
Kakav se nam Apsolutno briska. Jes. I dođe. Ide se do mode. Ovo je meni vratio, da ne je tu. Onda se ja sjetim da imam. Ja,